Ang umbuhangku latamu na imirieho karito, na tema renungan lalu duyana, yeduyaka na bobar anguna palahala. Weling na rukuda papahurong, kawudu walu ndalar haube lupa landalar walu. Landalar walu bawana, datau laha Maria, dahawala langataka. Ang umbuhangku latamu na imirieho karito. Bagiana maranga bakul nama bidina. Corona, COVID hakambulu hiwa bawanda. Na tau na pintana, na pikir ya, na penyaki yana, penyaki na maninya la uhan ay ana. Yayaka landaung 2020. Na tau na pinutana katatak na nyaka. Anon du banangita yaka na panyaki yana banapala halaka lahau pangia la pinutanang kuulo. Natanggal hakambulu hau ulang tailu nandaung 2020 na WHO pataka na nyakaroku na panyaki corona yana papanyaki mapala ya lahau pangia lapinu tanang kubolo. Napala na panyaki yana, irambangat ya, dan menjadi apat iraya. Ang umbuhangku latami miriyahu karito. Dan napahamaan na COVID hakambulu hiwai ana, na mambana, na hurat matua, napapanjar na lima lang, napabuabar, na rukuda dapat pahurung kawud walu pabanjar wanya ruko nama terjadi panahala ka pamieti ya ihiti panu bada pamayila hada ka bunggur la yeruhali paihang danya ka takabunggur la Yudia dangu la Hamaria. Nakabungkur lakawungana jadi danyaka kabungkur nama palieling lahau paraimu hapajia ndabaha di Pilipu nalaku la paraimu Hamaria hina bobar ya na pulung manang dangu na pamanda halanya na tau dangu na mahido. La paraingu na pelaku na Pilip jadi na nyaka paraingu na mahawala langataka na mayilan na papada na kabunggur la kawungan na hidapa ihang lahau paraingu bada buah baria nali manang ndung maluri hawala mbaha eti rikimata. Ang umbuhangku latam ni mirieho karito. Lalu aduyan mai wanyuta katanjadi tau nama bobaria dangu nama papala ya nali manang dangu mbaha eti rikimata. Amin. Malakata hamayang domiri ndulaki kama maka pahangganya na penyaki na pinutana yena. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.